iri ku Nyarwanda iravuga ngo Dr Justin iri ku gihe.com. Dr Justin Nsengiyumva yagizwe minisitiri w'intebe. Perezida wa Repubulika nyakubahwa Perezida Paul Kagame yagize minisitiri Justin Dr Justin Nsengiyumva minisitiri w'intebe. Yari asanzwe ari visi guverineri wa banki nkuru y'igihugu. Dr Nsengiyumva yari asanzwe ari visi guverineri wa banki nkuru y'igihugu, umwanya yagiyeho kuwa 25 Gashyantare 2025. Asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izi nshingano kuva mu 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi mu 2008. Mbere yaho yabaye umunyamabanga muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Baravuga Justin, uyu wabaye minisitiri w'intebe mushya, afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester University. Minisitiri w'intebe kandi minisitiri w'intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politiki n'amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere y'uko aba visi guverineri wa banki nkuru y'igihugu, yakoze mu Bwongereza aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza no mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi kuva muri Mata 2016. Amwita Eric nawe ndagusuje hakurya aho ngaho, ntabwo nshatse kuvuga mu izina ariko penko ndagusuje hakurya aho ngaho. Izere ko umerewe neza, ugomba kuba ucunga neto hakanita umutamburika. Now yakoze kandi mu nshingano yakoze nk'ushinzwe ubukungu n'ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugeza muri Mata 2016, imyaka 2 yuzuye. Yabaye kandi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi hagati y'umwaka wa 2008 Werurwe ndetse n'Ugushyingo 2008. Yabaye kandi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'inganda n'ubucuruzi hagati ya Kamena 2005 ndetse 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'umushakashatsi muri Refugee Action hagati ya Kamena 2009 ndetse no kuza 2013. Abantu bafite n'amaseve ibintu babikoze ryari. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester University hagati ya 2011 ndetse na 2015, kandi afite masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabo yakuye muri kaminuza ya Nairobi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri muri kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University muri East Africa. Catholic University of East Africa. Bigenda bite iyo minisitiri w'intebe asimbuwe? Iyi ni inkuru yo kugendamo kubasomera. Itegeko nshinga nagira ngo nsuhuze bantu mufite ahantu muri iyi space ikomeze ibagwe neza, ariko mucunge sana utagira umuntu witwaza ko muri kuri network akaba yabasha gutuma mutamburika. Sophie Ingabire ndagusuhuje, ndakwakiriye muri space. Bigenda bite iyo minisitiri w'intebe asimbuwe? Itegeko nshinga risobanura ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa se avuye ku mpamvu iyo ari yo yose, bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Buriya ni ukuvuga ngo umuntu uriho minisitiri ashatse okay, n'abandi bagize guverinoma begura. Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo minisitiri w'intebe akumushyikirije. Guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo minisitiri w'intebe avuyeho, biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Kuvuga ngo ibi byumvikane neza ko ntagira n'undi uzajyaho cyangwa se n'uri hagaruka azagira gute, azakora indahiro. Dr Justin Nsengiyumva ni wabaye minisitiri w'intebe. Minisitiri b'intebe u Rwanda rwagize kuva mu 1994.
habayeho Faustin Twagiramungu wayoboye kuva tariki ya 19 Nyakanga 1994 kugeza tariki ya 31 Kamena 1995. Kabiri, Pierre Celestin Rwigema kuva tariki ya 31 1995 kugeza tariki y'umunani Werurwe 2000. Nyakubahwa Honorable Minisitiri w'Intebe Bernard Makuza, benshi bakinazi ko akiriwe minisitiri. Bernard Makuza yabaye minisitiri w'intebe kuva ukwezi kwa munani Werurwe 2000 kugera ukwezi k'Ukwakira 2011, imyaka 11 ari minisitiri w'intebe. Dukomeze. Minisitiri w'intebe wa kane yitwa Pierre Damien Habumuremyi kuva tariki ya 7 Ukwakira 2011 kugera kuwa 23 Nyakanga 2014, myaka ndabijya kuba muri 4. Gatanu, Anastase Murekezi tariki ya 23 Nyakanga 2014 kugera 30 Kamena 2017. Gatandatu, Dr Edouard Ngirente kuva 30 Kanama 2017 kugera 23 Nyakanga 2025. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wa karindwi yitwa Dr Justin Nsengiyumva, akaba impuguke mu by'ubukungu, akaba inzobere mu by'ubucuruzi n'imiyoborere kuva tariki 23 Nyakanga 2025 kugeza umunsi jyewe ntazi. Ubwo tugahita twinyabya muri comment. Aha, ndabona Nzitatira yabishyizemo muri comment nk'uko biteganyijwe. Mr Kanyarwanda Space ibaye iy'intashyo di, nanjye uri ku nkombo ndasuhuza ab'i Burayi na za Amerika na Kigali. Ariko sha abantu tuba muri Amerika tuba dukumbuye abantu tukabasuhuza. Nawe umwari ati nari nzi ko minisitiri w'intebe akiri Makuza. Ni ukuvuga ngo umaze imyaka isaga 14 utazi minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Ni ibintu wabicirwa amande. Claudine Gasana Tirameke uri mu marashavu. Njye ndi umumararungu, ndi umumarashavu, ndi umutonesha. Rafiki ati jyewe uyu mugabo namwemeraga cyane, ni umuhanga pe, sinzi ko tuzabona undi nkawe. Umurobyi yanditse aravuga ngo indabo kuri Edouard Ngirente Yuhi wa kabiri ishyaka. Ati iyo njiji ngo Nirameke ifite uruhare mu ifungwa rya Shatalemara. ariko sha ubu ariko reka mbabaza, ubu murareba mukabona inzego bwite zishobora kureba agaspace n'uduposti tw'abantu zigafata umwanzuro. Ngiyinjije ngo Nirameke twariganye se sha. Nirameke wagireka kunsetsa mani. Uzi ko ukuntu yisoma wumva ihise igira ubukana. Ngiyinjije ngo Nirameke ngifite